Vice-Ministro Justiça José Edmundo Caetano considera cidadão na Intolo, nebe desconfia tolore osamba Indonésia, lá os crimes, mas falha o processo administração. Terça-feira, lorong hat fulang outubro tinangne, autoridade de segurança captura cidadão na Intolo, nebe tenta atolore sai osan dolar americano rihung atus ida tolo, no osan rupiah milhão quase hat nulo, e aeroporto internacional Nicolau Lobato Comoro Deli. Tuir Vice-Ministro Justiça José Edmundo Caetano katak, osang nela os categoria brancamento capitais, mas be partido contonia osang, atu rola equipamento ba campanha eleição parlamentar tinang rihung rua no resin tolo. Tanto lançamento bote, né? Se quando sorti bote, partido punto declara. Kata osangnya partido punto nian atu halau ba hola tambah kita basic kampanye naik atau hola kau salo alma mater partido puntinga beratu perparsamba kampanye 2023 ini. Neve partido punto deklarnya kata kosan ini siranya. Dia significa kata kosan ini labele nia montante dele mas tuilei kata nia tem que declarar liu 10.000 vale tem que declarar. Tu é obrigatório declaração. Bos kala mas bela laiha antau idane file administratif deh. Ne laos crime. Se crime kari nusa maka musikala na intulunya barai liu depois osane raia ia airport depois osane se mendeklar banian nai. Bos kala ne la bile aplica barangkali itu kita. Terus aplica seda. Ini file administratif deh. Laiha conhecimento bos ini né. Justru ini tambah laku ini selaya laku ini deh ini tersidang butuh itu ikan deh ini itu hati ini mana mais belum tentu nih kalau tambah layan nih lah hati ini semintu jadi memang kan niat partido untuk niat deklarasi rasi ke publik kata semintu ini lah orang kami itu kita saya barang kami itu kami semua kan dia mana itu nih fungsi dia barang osani raya lah. Polícia Psic atualmente maquiha competência a identifica caso né, onde toba autoridade judiciária sira e tribunal. Governante ne exige atu fofale osang banain, no questiona tambasa husik autor sira, la osai no osang raihala. Reportagem Melda Fátima Celestina fala televisão Timor Post.